Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Noilam Brem Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP uba Sanbor Sulai ubala kelalong menta kum politician uba Mikmat ya ke Shillong South Constituency uba Sanbor Sulai ulaong bakapor keladei kipat ba bakim desu banjit nong Mikmat daki hespa daki dei banjit daki brio ki bala menteri bat ki ba iet sisai ke jai penrio ki ba su iet jai penrio tang haransan election uba Sanbor laong bagi hespa ki bi khon election ha kini ke jela ki don bun ba ki jing don jing em jong ki tang ha ke jela la jong henry ki don ru ka resort la jong wat shabari ru bat ha badai ke election pat kin wan ban pen bi ki pat ba ha ki bo bun ru kom kini ki jing kran uba Sanbor ke jing lang pun ku burom jong ka seng FKJGP uba Welbert Rani ubala song thai no mentahi ke sngi ka khat atrik noi tung arah cara fuar kumu presiden jong ke FKJGP kung bagila keren gini kinong yalam lagi seng baper aswa jonga gajaj benrio wat penun kam bakala ye ini kekentiin jaj benrio lar piong jaj benrio kung bagila keren kinong yalam ngi na ru bensim bor si arpi rung ya kerwet ngi badan nut mo ba pet te ngasoban ong ba ngasoban ai kublai ya kini seng ke bengidon bat ngiyeng ko bengiyeng menta de ka platform ka ba ai ki seng balang te ngaken ma ngayo i farewell hapo mulai nong kuar hadin bakalawan ka jingkhot ban yele MDC no sedem ka kedai spa kan pusau to kun dai pulai ngap resign no ki ai ka farewell ya nga te itai di ai ba ngiyaban biang ladang don hang nuru ladang don hang no kan mau kagantian jaj benrio what misuse ya ka daki neki hespa buan ban tiet ya ka bot jong pi pat ba kumbalong mentap mdeisu ban jiet ya ki business man ya ki ruspa jiet ya ki bala ban trei ki ba i ji jaj benrio na mensim ban supron kambak lai ka ha ka po haran sana election borok i parti ba i jaj benrio lot ndala jopat mentaki dia ke jaj benrio play i kumne suya kumne hadi end of the day mong pareng ya kendu final baru CRP te kade hak ti jong pi ba lengpa jong pi nang ne ra ko kubor ban sawa sebol kari kasi jentiana di nang ne be ya kana hespa kapan kayo rupa na Jaintia Hills kawan ya tit boot sepo boy kaya job lot lara pimpat kela ban percaya kipat ba tang pelong meeting rupi kipat ba haba piyang ma pi kipat ba mendai coba dia yang tang sekretariat yang cua haunu menwan kena election ki hespa wat sya sun pelong meeting ru be jet be utrai snong to ya per kasnam te play i dagi kemat ke property bagi don jing don jing em ke bagi don mendai bagi don tang hapo state lajong karisot lajong ladon sadu cepo foreign country ru te hang ne kalong ba hakapor election pat kiwan ban BJP di surjing ruai ke babang kiwan ban the de pisah kiwan ai de piknik wan ai de DJ telah pingop ya kata kajaj beri ujungi ngin happen fees ya kana ka problem junom te ngidon kami ka sorkar ko balakren di ba emang litan ngidon kami kejade ka sorkar ka bakut ka ban ya trei lang bat pi te kini di ki ba ngam sim ya ka por tengah ne ngayeng bat pi walang ala long politician ru nrei ka bensim jonga ngam juklet ejaj menriu bat ngan ya thu ya pi don bok bu blei upen khai ngalaban
Pilayatip hi ladam dai badun basun buar halaban kan mau ka de generalship. Kaba ki dekhar kila banyeng kila banyele. Klem pisah. Ngala ban pelim ya unong chun jeng jaj bin riu kejungi. Ubala file case ya ka discouncil. Ngi job mangiton bok. File case ka discouncil lengba kata NTYU. With the vision ban abolition of power and function jeng discouncil napo ki municipal area. Ban pelong ya ka regular election municipal ada long election municipal kamut 80% ki non tribal ki ban long ward member ki file ki sapo Supreme Court ba ki board jeng diskonsil ki dorbar sulong ki sengen thai sing samla ki don board so apa municipal area utau non other than the president of the NTYU u bangala sure on the sulong club. Te natakadaw nga sulan ladam don su ubasun buar halaban myo MLA kasi ju ku be batonya ya tu ipian ku buar. Te perang de ban yaro de ban ai ya ka jingduai markel yang kenang ba kumaha ka kaca kalong berito. PLA election para kasi nga hangtay nyupusan larpusan. Te ngander kat berbiapi. Kiseng bahalang mendai bapinran dia na ba sumbola di polisian yokle. Kot sop ya nga. Kitu ki isu menadu kiri kiseng bahalang ki lidar ki bala keren hang ne. Mo batitos kini isu. Kot sop kini song discuss. Dan kam menyara asu jeng tiak mudi ru nyara abek. Jatuh nama kadang don ke program te ngasuya nagaliang ngojonga te kaji hikai hi kolong ba kebenon kamme kadon jing duai but sua hadin menglaki na jing tia ngin duai bar sua begin tia jing duai te kebenang sa jing imjongi don kam tang jing duai markel yang mo te nagaliang jongarang okit bok reng epi ba wal bat rani perlok mo ba ala simti badon akaf cui ban mi no te ni dia don rangkat hi bania tribe te wanra yiginu nuki issues ke badai central government ngahi at my level marwai ngan su thu pinga marwai chedel hi ikam jo jai bin rio ngade mjudan te bangade u BJP patanga yolat abanrung tengah yakran ni hai buar pijui hai buar lonely BJP melinga prasang hi tangba ndayabun tu ya sngam te ngarum ya sngam Tito piatip ngangam dew emeli batu. Te idon ini tulop pi ngigum emeli papindup tip ngio arlak lai hajar cibenai. Arlak lai hajar. Jadi ini yang alum. Ngai lum kum kerja charitable fund. Nomor bayi kudim jonga di betray office te somehow manage. Te nakali yang jongaru ngala contribute manusia. Silang mo ngadu baya tu hok bet silang ala ai ban mentarungan ai silang de mendai naga pisatu kadai naga tulop MLD tok play sibun ublay jeng stan kur kuingi barok ko play